பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையோன் அல்லாஹ்வின் பெயர் கொண்டு ஆரம்பம் செய்கின்றேன். சிலாபம் சிலோன் தௌஹீத் ஜமாத் கிளையும் மாதம்ப சிலோன் தௌஹீத் ஜமாத் கிளையும் இணைந்து நடத்தும் 2025ஆம் ஆண்டிற்கான புனித ரமலான் மாதத்தை முன்னிட்டு மாணவர்களின் இஸ்லாமிய அறிவுகளை விருத்தி செய்யும் முகமாக நடாத்தப்பட்ட வினா விடை பொது அறிவு போட்டியில் மற்றும் பேச்சு போட்டி கட்டுரை போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கான பரிசில்கள் வழங்கும் நிகழ்வில் நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வில் எமது குறுகிய கால அழைப்பினை ஏற்று வருகை தந்த பிரமுகர்களுக்கும் மற்றும் சிலோன் தௌஹீத் ஜமாத்தின் பொதுச் செயலாளர் சகோதரர் அப்துல் ராசிக் அவர்கள் மற்றும் சிலோன் தௌஹீத் ஜமாத்தின் பொருளாளர் சகோதரர் அப்துல் ஷக்கூர் அவர்கள் மற்றும் ஏனைய பிரமுகர்களையும் நான் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த தருணத்தில் மிக நீண்ட தூரத்திலிருந்தும் சிரமம் பாராது வருகை தந்து போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு வெற்றியீற்றிய மாணவ மாணவிகள் மற்றும் அவர்களை அழைத்து வந்த பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு ஏனைய வேலைகளுக்காகவும் இந்த இடத்தில் வருகை தந்த சகோதரர்களையும் நான் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியின் முதலாவது நிகழ்வாக சிங்கள மொழி மூலம் பேச்சு போட்டியில் கலந்து கொண்டு முதலாம் இடத்தை தட்டிச் சென்ற மாணவி AR ஃபாத்திமா ஷெஹா அவர்களின் உரை நடைபெறவுள்ளது. அந்த மாணவியை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கின்றேன். பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி வ அத்பாஹி අජ්මයින්. එලවත් මෙලවත් තිබෙන සියලුම ජීවීදේත් අජීවීදේත් අපි දන්නා සියල්ලත් නොදන්නා සියල්ලත් සියල්ලම මවා සියල්ලම පරිපාලනය කරන්නා වූ සියල්ලන්ටම සර්ව බලධාරී පරමාධිපති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හට සියලුම ප්‍රශංසාවන් හිමි වේවා. අල්හම්දුලිල්ලාහ්. මෙතනට සපමිනි ආරාධිත අමුත්තන් සියලු දෙනාටත් ආදරණීය දෙමව්පියන්ටත් මා දයාබර සොයිරි සොයිරියන්ටත් ප්‍රථමයෙන්ම අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහු. ආත්ම දමනය කරන්නා වූ භාග්‍යවත් මාසයකයි ඔබත් මාත් මේ කල් ගෙවන්නේ. ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ටවන මාසයක ප්‍රතිලාභ අපේක්ෂා කරන ඔබත් මත් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නා දෙයක් තමයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මනුස්ස වර්ගයා මේ ලෝකෙට දිහි කරාට පස්සේ තමන්ට ඕන විදිහට ජීවත් වෙලා තමන්ට ඕන විදිහට මැරිලා යන්න සඳහන් කළේ නැහැ. ඒ මනුස්සයා කොහොමද ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක හැම අංගයක් පිළිබඳව හැම අංශයක් පිළිබඳව හරි අපූර්වට අලංකාරවට මාර්ගෝපදේශයක් මනුස්සයාට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අපූර්ව අලංකාර මාර්ගෝපදේශය තමයි සුද්ධ වූ අල් කුර්ආන කියන්නේ. මේ සම්පූර්ණ අල් කුර්ආනයේහි මොනවද මේ කියන්නේ මොනවද අපේ අල්ලාහ් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා සුද්ධ අල් කුර්ආනයේ පළමු පරිච්ඡේදය වෙන සූරතුල් ෆාතිහාහි වගන්ති 7කින් ඔහු සාරාංශගත කරලා තියෙනවා. සූරතුල් ෆාතිහා නැත්නම් ඔබත් මාත් හොඳින් දන්නා අල්හම්දු සූරාව මුලින්ම ආරම්භ වන්නේ බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් යන වගන්තියෙන් පසුවයි. අසීමිත කරුණාවන්තයාද දයාවන්තයාද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් යන ව්‍යාඛ්‍යානය අපිට බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් කියන වගන්තියට ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඉන්පස්සේ අල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් මේ වගන්තිය තුලින් මේ මුළු විශ්වයම මවා පරිපාලනය කරන්නා වූ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හට හැම ප්‍රශංසාවක්ම ලබා දෙනවා. ෆාතිහායි දෙවන වගන්තිය තමයි අර්-රහ්මානිර් රහීම්. අර්-රහ්මාන් කියන්නේ අසීමිත කරුණාවන්තයා. ඔහුගේ මේ ගුණයේදී මනුස්සයා හොඳද නරකද කියලා බලන්නේ නැහැ. ඔහු හැමෝම ජීවත් වෙන්න ඉඩ සැලසෙනවා. අර්-රහීම් කියන්නේ ඔහු හා සමාන දයාවන්තයෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. ඔහුමයි අසම සම දයාවන්තයා.
පුද්ගලයා කියලා. ඒ ගුණයේදී ඔහු එළවදිත් මෙලවදිත් ඒ ආදරය ලබන්න වාසනාවන්ත පුද්ගලයාට එළවදිත් මෙලවදිත් ආදරය ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ ආදරයේ පංගුකාරයන් වෙන්නට හොඳ අවස්ථාවක් තමයි මේ රමලාන් මාසය කියන්නේ. ෆාතිහායි තුන්වන වගන්තිය තමයි මාලික යෞමිද්දීන්. ලෝකයේ සියලුම ජීවීන්ගේ මරණයෙන් පසුව මෞංකාරයන් වන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නැවත මනුෂ්‍යයාට ජීවය ලබා දී ප්‍රශ්න විමසන දිනයක් එළවෙනවා. ඒ විනිශ්චය දිනය අධිපති තමයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. මාගේ අනුශාසනාවලට පිටුපාන්නට දුෂ්කර ජීවිතයක් ඇත. කියාමත් දින ඔහුව අන්ධයෙකු ලෙස නැගිටවන්නෙමු යනුවෙන් කියාමත් දින පිළිබඳව ඔහු මේ ආකාරයෙන් කුරානයේ සඳහන් කර තිබෙනවා. අල්හම්දු සූරාවේ 4 වන වගන්තිය තමයි ඊයාක නඅබුදු ව ඊයාක නස්තഈන්. ඊයාක නඅබුදු තුලින් ඔබවම නමදිමු යන ව්‍යාඛ්‍යානය ලබා දෙන්නට පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන ආකාරයන් බොහෝමයක් තිබෙනවා. අපිට ඔබත් මාත් අනිවාර්යෙන් පස් වේලක් ඉටු කරන සලාතය උපවාසයන් රැකීම, ඒ වගේම තමයි සජ්දා කිරීම, හජ් හිණියලීම, අල්ලාහ්ට ස්තුති පිදීම, මේ වගේ නමස්කාරයන් බොහෝමයක් ඊයාක නඅබුදු තුල ගැඹෙනවා. අද්දුආඋල් හුවල් ඉබාදා. ශ්‍රේෂ්ඨ මේ නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම තුමා කියනවා නමස්කාරයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ මේ දුආව බවයි. වයියාක නස්තഈන් තුලින් ඔබගෙන්ම උපකාර පතමු යන ව්‍යාඛ්‍යානය කරනවා. මනුෂ්‍යයා අල්ලාහ්ගෙනුත් උපකාර පතනවා. වස්තഈනු බිස්සබ්රි වස්සලාහ්. ඉවසීම හා සලාතය මගින් පිහිට පතන්න. අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගෙන් උපකාර පතන ආකාරයන් බොහෝමයක් පිළිබඳව නබි මගෙහි අපට කියා දී තිබෙනවා. ඉන්පස්සේ ඉහිදින සිරාතල් මුස්තකීම් තුලින් ඉහිදින යොමු කරන්න, අස්සිරාත මග, අල් මුස්තකීම් ඍජු මගට යොමු කරන ලෙසින් ප්‍රාර්ථනයක් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ වැකිය තුලින් සිරාතල් මුස්තකීම් නැත්නම් ඍජු මග ප්‍රාර්ථනා කිරීමේදී ඒ තුල අඩංගු කරුණු කිහිපයක් තිබෙනවා. අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා පමණක් නමස්කාර කළ යුතුයි. ඉන්නල්ලාහ රබ්බී ව රබ්බුකුම් ෆඅබුදු හදා සිරාතල් මුස්තකීම්. අල්ලාහ් මාගේ දෙවියන් හා නුඹලාගේ දෙවියන් වේ. එබැවින් ඔහුවම නමදින්න. ඍජු මාර්ගය මෙයයි. නබි මග අනුගමනය කරන්න. අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ වේද ග්‍රන්ථය පිළිපදින්න. ඒ තමයි සිරාතල් මුස්තකීම් බව අල්ලාහ් පවසනවා. අවසානයේදී සිරාතල් ලදීන අන්අම්ත අලයිහිම්, ඔබ දයාව දැක්වූ ගෛරිල් මව්ලූබි අලයිහිම්, ඔබේ කෝපයට භාජනය නොවූ වලල්ලාලින්, මග වර්ධවා නොගත්තා වූ අයගේ මාර්ගයට යොමු කළ මැනව යනුවෙන් උම්මුල් කිතාබ් නම් සූරා ෆාතිහාව නිමා වෙනවා. අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු. சிலோன் தௌஹீத் ஜமாத்தில் சிலாபம் மற்றும் மாதம்ப கிளை இணைந்து நடாத்தும் இந்த போட்டியின் உண்மையான நோக்கமே எமது மாணவர்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய திறமைகளை வெளிக்கொணர்ந்து அவர்களின் ஆற்றல்களை உலகறியச் செய்வது. அத்துடன் இந்த மார்க்கத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு அழைப்பாளர்களை நாங்கள் எடுப்பதற்கு, அழைப்பாளர்களான முத்துக்களை நாங்கள் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான மிக முக்கியமான சந்தர்ப்பமாக இந்த ரமலான் மாதத்தை இந்த கிளைகள் இரண்டும் இணைந்து நடாத்திய இந்த போட்டியின் மூலம் சகோதர மொழியில், குறிப்பாக சிங்கள மொழியில் பேசி சென்ற இந்த மாணவியை வாழ்த்தாமல் இருக்க முடியவில்லை. இதே போன்ற மாணவிகளை எதிர்காலத்தில் சிலோன் தௌஹீத் ஜமாத்தின் அழைப்பாளர்களாக நாங்கள் பயன்படுத்த கடமைப்பட்டுள்ளோம் என்பதை உணர்ந்தவனாக